Aviona 4. generacije. Baze oblaka ne dozvoljavaju da ako grupa pokaže sve šta može, no naši momci su spremni i za takve uslove. Pogledajmo. Riskantno i impresivno bio je komentar komandanta italijanskog ratnog vazduhoplovstva generala Marija Arpina za ovaj valjak u grupi. Helikopterske grupe, nakon izvedene akrobacije ogledalo, rekao je: da, čuli smo da Jugosloveni rade lude i fantastične stvari. Pilote svojim nastupom pokazali su publici i kolegama iz slovenskog akrobatskog letanja. Treba zapamtiti njihova imena. To su vođa grupe major Predrag Vukašinović, kapetani prve klase pratioci Zoran Katanić, Dragan Zlokas i Ištvan Kanac, sinhro par, kapetani prve klase Saša Ristić i Tomislav Bećagović. I zaista su naši, samo su oni leteli na vojnim avionima koji nemaju naoružanje ni podvesne tačke za bombi i rakete. Samo su oni prikazali veštinu letenja radi uživanja za sebe i druge. I samo su oni u tim trenucima vezli ruže mira na nebu, želeći mir za sve. Svih diplomatski kor i visoke zvanice na počasnoj loži, negde u dubini duše, vrlo dobro razumjeli. Nakon uspešnog premijernog nastupa usledile su mnoge čestitke i pozivi za učešće naše akro grupe širom Evrope. Inače, penzionisani komandant puka ženskog rafa, a sada zamenik direktora za organizaciju aeromira. Generalu Veličkoviću na uspešnom i impresivnom nastupu uz još puno biranih i toplih reči je podvukao da zaista čestita i govori iz srca. Solo nastup naše G4 pobrao je opšte simpatije, elegancijom manevra i mirnoćom zvuka. Jedan od najzaslužnijih za ovaj nastup jugoslovenskih vazduhoplovaca u Češkoj je komandant njihovog ratnog vazduhoplovstva, general potpukovnik Ladislav Klima. On je pre godinu dana na aeromitingu u Bugarskoj video nastup akro grupe Leteće zvezde i već tada uputio poziv jugoslovenskim vazduhoplovcima da gostuju u njegovoj zemlji. Hvala vam i želim vašem vazduhoplovstvu puno uspeha i, kako se kaže, čisto nebo i puno uspešnih sletanja i poletanja. Mislim da su L-39 i G4 po svojim karakteristikama jako slični avioni. Izuzetno mi je drago što smo se sreli i nadam se da ovaj naš susret
zrakoplovstva, zatim MiG-29 i Slovački. A glavni organizator